Donon taruhanut sision nireuk anyar dateng dan dumade wenten sisian idene wawurauh soang utang keuk naman nireuk soang utang ke pesengan idene tumului tewineh soang yang wede raris kaicen pangweruh sane utama tanpa malaku guru yaga nenten ngarsayang sesari sani patut katur ring palungguh nabi ya soaluir ning agamu telas keaji di suangut angke sekancan pangweruh indik agamu sami sampun kepelajahin oleh sang utang ke siaci atuh sia kunang lawas nire make sisieu risoang tangke yan sapunapi minap suwen idene nganggen sang utang ke sisieu ninong tesiruk milu riadnya demokraji cuane mejaya haturide mangde nyarengin iadnya oleh ide mahraja jana mejaya pareng lawan paminang maharaja posya sinarengan ring panuride maharaja posya sang ratu ring ayo dia sani madeg ratu ring jagat ayo dia lu mampuah tesir begawan wede nuli heraris memargi sang utang ke tesir yen nona tunggu patapan sang utang raris kapan digayang mangde ngemit punike petapane wong kemite ri soang guru patni miwah mang dengemit punika ide nabi padmi taruwihang tesang utang
Ide sang utang ke sairing gering sapangandika. Iatne kering rahine wengi ikaraksan nikang potapan. Saya gering rahine miwah wengi ngebak punika pesramane ya. Kahadang pusang guru patni raja soalnya kanjakan residen bepatmi lulut kasmaran Kianon sang utang ke magawi puterot padane sang utang ke kapangandika yang mangdemutrot pedanaina Iatianian tatan urung pangertu ling nire sumangdane ngenten ical panumayane sane becik sapunike wacanan itu Natan nangge sang utang ke nenten ngiringang ide sang utang ke kiawali guru susru juga sira wanta hide susuru sebakti ring nabi kumawi akan keraksaning asrama sang guru ngelaksana yang separipola ngebak pesraman nabi anu akan kerode sang guru patni punika ngawetwang mengah ide nabi patmi dateng bagawan wede rauh ide begawan wede katon tehalep nikang patapan kaksi pasramane asri Wang uredin nikang puspeh de sang utang ke wet sekar sahmi mokoh kapiare becik oleh sang utang ke apan win kasukas Deneng sampun kapiteketin ambekenir ledang pisan kayun idune matangian manganugrahi soang utang ke Kuasi dianeng mandere
ngawanan ide raris ngicen waren grahe mandare sidi ring sang utangkeun yen wanere teu mulih raris kapangan dikeyang mangde mantuk wame tangguan gawe ing tamui ring asramu genah mekarya bali petamian ring pasramana nahan ngedep nire sapunike pekayun idene mintu sirepin lakuan guru yaga rari sideng lungsur mangde kekarsain sesari sahne patut katur ring nabi saking suwiniran pawih guru yaga antuk pisereng idene pajang ngaturang guru yaga geleng tebagawan wedo menggah ide begawan wedo atuangian siruk makun malaku risang guru patniya awanan ide ngandikeyang mangde mapinunas ring nabi padmiya sakayun sang guru patni ike gawean niu apa je kasayang oleh ide nabi patni entu abang gawenin anak han mangkane liang nire kempu sesampunnya sapunike wacanan ide nabi mangabi wadet sang utang ke isang guru patni tangkil raside sang utang ke ngaturang semua ring ide nabi patmi apa dia kang ulun kinon nire kempu kang anak kapangan dikeyang oleh ide palungguh nabi
mawe guru yaga pacang ngaturang guru yaga dan sekahin rahadian sang hulun rakwe paweh sepekayun palungguh nabi padmi mangde side titiang ngaturang paran tekahin rahadian sang hulun unapi sane arsayang palungguh nabi padmi anung hana kene pinakang hulun pacang adayanin titiang on mangkane ling soang utang ke sumakur soang guru patni wow sapunika atur sang utang ke mocane ide nabi padmi rahayu yan mangkane sedang lunge enak itu matuturi salah aswaniran pamaluiaken sabde tuan wangge kinongkon dan niran palaku putrot padane nguni iling dering salit arsan kayune majeng ring sang utangke santukan ide persangge nenten kayun kepengandikayang ngemargiang putrot pedane duki sanerin tadi tersiram malaku wastu mewah hawinan ide ngarseyang sane mi kobetin anakku sang utang ke hane sir ratu maharaja posye ngaran nire nah nanak sang utang ke nani ada sang prabu maharaja posye nyen pesengan idene sang prabu ring ayodhya nagari ide madag ratu ring jagat ayodhya hane tustrinir sang sawitri ngaranir nani ada prameswarin dene sane mepesengan sang sawitri
Sirete mabusana aditya kundala ide mabusana anting-anting sang hyang surya maneka maning saruratna ente utaman sarwa ratnane ikang kundala carika dehahyuning hulun nah anting-anting itu ane mula budiang meme apaan suci manikong ratna dening ento ratna suci mau tamu yang tetekang kiri kang catur dewasa waneng manaki abang deket ini untuk tua petang dina Adang wengi kawekas win pedang wengi ento nyen kawekas pemragatnya nih ya tike hyunku pawehan te ian tuhu guru bakti enso ane budiang mimi ian tuhu dewa bakti tekenang nabi mangkane keling soang guru patning sapunike wacanane de nabi padmi prihatin te soang otong ke sumsut kayun ide sang utang ke mangen nike dur laban ikang kundala ngayunin kamewahane mangde mikulihang anting-antinge punika niwih datengane ri kayu di ri potang wengi semalih mangderau sajeroning pedang rahine ring ayodya apa nati saya tekadohaknya dening punika wantah dahating doh pisan unang dan kapalangan baktin nere kering guru sakemawon dan alang-alang yen baktin idene ring iden abe Matwangian pang lalu
lampah ametia kundalu awanan lasari memargi ngrereh kundalane punika lampah nireuh amanggih desireuh wang anunggang erih ure sabu ring tengahing margi ide manggihin anak ngelingihin lembu ya tu jari sireuh tangke punika membawa sering ide duh sang utang ke yan mahyun kita datengi ayo dia meneglek ini dewa mekayun apa ngenggal rauh ring ayo dia muaterapurisyum bok saya wangan taini lembungku ngajengang ni tain lembun tiange inum nia inum banyuh nyane saksana kita dateng ri ayo dia denia ajahan dewa presiderauh ring ayo dia mangkane ling ning wang manunggangi lembu risir sapunika bebawa sang saning linggihin lembu ring ide Sinangan irit purisan ikang bersabu ajeng ngideraris punika bacin lembune inum nireuh muaterani inamide punika panyuh nyane lagu kadehu kata madangan awak niru mawas tuing angan idene dateng tesiri riayu dia ajahan presiderauh ide ring ayu dia
sadhateng niru tumaming kadatuan Maharaja Pusya serauh hidene raris ngeranjing kapurin ide Maharaja Pusya ngasir wadet siri Sri Maharaja ngalap kasuride ring Maharaja Pusya mariatrane kang kundale sane ngamong kundalane atianti saudara Maharaja Pusya Maharaja Pusya pernami pisana hinun tesirep tumaming kabiniajian sang utang ke kapangan dikhyang mangde maranin linggih prameswarin dunia malakwang kundale risang sawitri mangdene nunas kundalane punika ring ide sang sawitri tumamate siring dalem raris ide ngapuriang noton katun sang sawitri denere nenten aksinide Dewi Sawitri apaan amangan purison nikong urus sabe dening ide boleh ngajengang punika bacin lembu sang sawitri ngaranire Sri Pati Brata ide sane mepesengan sang sawitri ide wandrah anak istri sadyeng laki tanda dikaton dening wang campur nenten dados kekantenan oleh anak sesane letek wah tesire maring Maharaja Pusya sang utang keraris malih tangkil ring ide Maharaja Pusya ajari tan hanet sang sawitri nguningayang ide Dewi Sawitri nenten wenten Yenon tesire
aja manerumuhun kandikayang ide mangde masiram dumun menaniran tumami dolem sadurung ide ngeranjing ka jero puri masuci desir ide raris masucian senir kacamane sesampune ide usan masucian mamedesir teki dalem wah malih hideng ranjing ka jero puri katon tekesang sawitri denere maka busan hikang kundale raris kaksi ide sang sawitri mabusana kundale mapakne guru yaga sane pacang kangen guru yaga ling soang utang ke mapinte kundale daging aturide sang utang ke mapidaweg nunas kundale mojar desang sawitri sojar kempu ngandike ide sang sawitri inggih parane maka barek ikang kundale mahutama pisan kundalane puniki apan wisesaning sarweratne iki dening puniki pangaluwih sarweratne haneten nagedaksake ngarani nah puniki wonten sane mewaste nagedaksake lagi mrartane akan ikang kundale teje saking riyin ngedotang kundale adityane puniki ayu kempu dan priyatne rike sampunan yen perande nenten priyatne wangkane pawekas sang sawitri sir sapunike piteget ide sang sawitri ring ide sang utangke
Winehaken nirete kang kundala raris poiceyang ide kundalane punika girang tesang utang ke ledang pisan pikayunane sang utang ke wajar tesir ring raja posyu masur ide ring raja posyu teker amuit mulih raris nunas mepamit pacang mantuk sin ayutan tesir kandegan riside winih bojane rumuhun pacang katuran rayunan punika ide dumun sedeng ning bonjane inarpanaken neri sire ritot kale rayunane katuran ring ide katun sekulatis keaksi rayunane nyem dingin Ratan yugye panganening Brahmana ing nire nenten patut kerayunan oleh sang pandita ide raris ngandika asmo sucian dadasi hati saya sadan tu mahir raja pusyu dewa mahir raja pusyu dadilas cari pesannya ni dewa apa naweh bojone tuan suci dening dewa ngicen ajengan tanje suci matwangian wude kitu matemahan bude dewa mangkane ling suang utang ke sumakur mahir raja pusyu sapunika pangandikan sang utang ke raris masaur idemah raja pusyu ikang bojane tuan suci kabeh punika rayunane sami wantah nenten suci
Apaan sakari gianire ri pamuit soang utang ke mulih tumului santukan gagelisan pisan prungguh perande pacang mewali punika mantuk matangian ang dadak pinang liwetaken awinan permangkin punika titiang liwetan malus silehana pate raris ngwalesang ide mamastu ya semadan buat ya si semadan apa tuh sia-sia ikong sekul paweh ning hulun bojane ri kita punika ajengane sane aturang titiang ring perungguh perande sien ngangguh tuan suci sengguh kang perande punika nenten suci dan tuhu puling nenten tuhu pangandikan perandene wah tasmat hana patiet kita unika awanan pungkuran pedande tanpa santanenga wan mangkane panape makhraja posiu risong utang ke sapunika pastun makhraja posiu ring sang utang ke seniarehan apa ini sampun puput ide memastu mengupak sama tersiru raris nunas pangampura mujar desang utang ke matur ide sang utang ke dan dadi kami media sapu nenten dados anake sekadi titiang nenten tindih ering pastua udik puak itu budek
kapedengan idewa kacir sapot mama tuan masui kita udah nanging nenten jesui idewa pacang buta kadiangkan mamin watek sapuh eri kita mangdane pateh sekadi pidabdab pastun titiange ring idewa mangkane kita kan watek sapan teh kami mang dasa punikeun aler pastun dewa ne ring titiang nahan ling soang utang ke sapunike atur ide sang utang ke sumahur mahir raja pusya yang nere sahur ide mahir raja pusya bawa si jene Brahman siawak siek suruh Sietos tiekesna kasar ramaning kadi kita Rahmane kita wak bajere kawin tenan segadi perande mangde dados pandite sane wak bajere wadi landep ning swanjate landeping tutuk te sekadi kenyanyapan sanjate saiwakti kenyanyapan cangkem duwene Tuhun atin te nirmale subawa sujatin nyane kayunane wantah jati nirmale kadiarnau kita walui segadi sekare palungguh pendita matangian sapangan nugrahe samartie kadi kita Brahmana
Awinan patut pisan kadi palungguh pandita miciyang ware nugraha. Wiapariata Ksatria Ksatria wiparitaya Soang ksatria kataman bingung. Dia tutuk juga nirmala wanta hering cangkem nirmala. Hati tiksna subawani ring kayun nyanyap kawin tenan pun mahyun dia api sapunika taler ring pekayunan matangian geleng ning hulun mangkiri kita awanan krodan titiange mangkin ring peranda ia galak ring ulun pada hering menggah perandane ring sekian titiang nosak tuhem sapu maniata karti Yetu matangyan darunang umilangaken sapaning hulun rikiti unika hawanan titiang tan sideh ngicalan pastun titiange ring peranda mangkane ling mahraja pusya sapunika bawa side mahraja pusya luang hate sang tangke lunga rariside sang tangke Makuli hikong kundala sampun presiden mikuli hang kundala sedeng ane ring awan sang utang ke kenyakan ide sang utang ke ring margia matemahan agni kuang sapu mawastu dados geni punika pastune menggapi taragi wisani panadosipun marupa dan karaketan indria
winarakening teje Sang Hyang Aditya kawurang ring tejanide Sang Hyang Surya kapanasan sang utang kedeni kepanasan ide sang utang ke olehipun ane tewulakan ritiraning kenu wenten punika bulakan ring sisin margine kane temadius sang utangke iri kerare sang utangke masih ramah ikang kundale yen nenahaken nireng botale kundalane punika raris kagenahang ring tanahing tumingal tenaga taksake kekantenan punika antuke oleh naga taksake masate malapikang kundale raris dani ngarepang ngambil kundalane kadun waryu desa ngotangke nuli kacingak punika oleh sang utangke yen sinite raris suberide kawenange hari hidupnya kapikayun oleh dane pajang katugtugan malui teu jatinian nagarpu mewali kadi kasujatian dan ini marupo naga mengate Sang Hyang Pertiwi gararis Pertiwi ini ya masuk yarike raris ngeranjing sang naga taksake irike alayu mari potale sire mulai penikrani kapatale yatne sang utangke sayage hide sang utangke mut maring patale sire uberide ngantos kapetale yen astutin tekong naga taksake
alap kasorini de sang nagetak sake pina lakun niri hikong kundale ar sayang ide kundalane soang kayan mapa kene denire poang guru ya ge wirih pacang angin aturan ring ide nabi Ton pawih ikong nagetak sake soang nagetak sake nenten ngaturang wale lunge kumataken ikong kundale mani jag malaib ngengkabang kundale mani punika pinit ye desang watangke karena oleh sang utang ke anun tesiristeri ruang siki manenun tuan dumade rare sida nyingakin wenten anak istri sareng kalih manenun luwir nikang lawi tinenunia ireng lawan putih kawin tenan benangi sane tunun unika mewarna selam sareng putih ya muang hane desadku maru rari nemong sikin pangederaken nacakre malih wenten sadku maru kecingak anak alit nem diri sane midahang jantara ada sengkernia rora serojinnya nih wahane tewang manuntun kude katon denire wenten malih aksinide anak sane nan kude astutinire desahanannya alap kasorini de punika maksamia dinanyanan ire de paranikang magedak sake ini de kije pangungsin magedak sakane mawarah
kesang manuntun kudu ngandi kerare sang sane nandan kudu soang tangki yan mahyun kita kapanggihan nikang kundalu udah dewa sang utang ke yan makayunan apang kepanggih entu kundalane nahan iki kudangku ye demuani iki silitnya nan puniki kudan titiange upin jit ipune ya tenian mijil tekang kukus suangking mukanya nah di pet praderaris medal punika andus saking muannya nih apa kenek rihui waran ikang nagetak sake masuk punika raris upin kesuang genah inage taksakan yang ranjingnya niate kang taksak wedi sinahin nage taksak lakar jerih muataken nekong kundalih kita kandugi aturang dane kundalane ering idewa wan muangkane ling sang manuntun kudu sapuniki pangandikan sang sane manuntun kudu ton wikong sang watang ke nenten piwal ide sang utang ke tien ulup nirut silit nikang kudu rare supini de jit jarane mijir toang agni saking sarwendriani medal geni saking sekancan sane bolong keduman rawat umi beki nageluke maduluran andus tanpa pegatan ngebekin nagelukane aruh hari kuang nagetak sakit bingung paling sang nagetak sakit dating ngumihaken ikang kundale risang tangke rawuh dani ngaturang kundalane ring sang utang ke deker paksana sahen nunas pangampura
Yen anggap sang utang kuang kundale kacerita kundalane keambil oleh sang utang yen nangen tikang dewasa kayun ini de punika panemayane tuan dadi kawat wengene de tuan dados katurang wengene nyanana mungkin pasucianek sang guru patni jani pasuciane de nabi padmi biar tekikong kundale uliku Nirdoni dewek mikuli kang kundale apon pangluwihi dewasa dening liwat tekening panomaya mangkone ling nirean panangis sapunika pangandikan sang utang ke sahe tangis mujar tesoang manuntun kudu ngandikirari sang saninan dan kudu ai soang utang ke ayu kamu soang saya dewa soang utang ke sampunang dewa sumandang saya tunggangi kudangku kita usana unika linggihin kudan tiangi jahan idewa presiden raukan menangane pasucianing sang guru patnin wajang manggihin nabi padmi rikala meresihang angga mangkane anugraha soang manuntun kudu sapunika panugrahan sang sanenan dan kudu tinunggangan irkang kudu raris linggihin ide kudane punika soanike sire teking asrama soang guru patni ajahan ide rau kering pesaman nabi padmi Walanire telas madius kenyekan ide sampun wusan masuciana manghanaken pahiasa mahias mabusana
Kadon sang utangkeuk muatakeun nikang kundalu heureuseuh. Kacingak sang utangkeuk ayat ngaturan kundalu ring ide. Suan yasi ambek niru geleng. Sina hayun idene pacang duke. Sumape soang utangkeuk riwiar nikang diwasi somoye. Mastu sang utangkeuk yanten manut waneng panumayane. Menangi pusir kali ngidayang ngide nagingin panumayane. Ada sang guru patni ledang ide Nabi Padmi. Pinalakun niru hikwang kundaluhan pinaku kundaluan niru. Asayang ide kundalane pacang kundalayang ide. Nalak niru tuang kundalu swangki tuangan sang utangkeuk. Ambil ide kundalane ring tangan sang utangkeuk. Wateker angastuaken iswang utangkeuk mangguhang kasidian. Saheung madakang sang utangkeuk mangde memangguh kasidian. Moan moh teu soang utangkeuk risoang guru patni. Soang utangkeuk raris ngaturang sembah ring ide Nabi Padmi. Itelas nirean mangkane sesampune ide kadi asa punikeun majar teu sireuk risok ketemu den niru ring awan. Raris nguningayang sane panggihin ide ring margi. Mawarah teu sireuk ribagawan wedeuh. Matur raris sang utangkeuk ring ide bagawan wedeuh. Ling bagawan wedeuh. Pewacanan ide begawan wedeuh. Uduhan aku sang utangkeuk. Uduh nanak sang utangkeuk. Ati-anti tur labani paweh teu guru yage. Dahating sengkeuk mikulihang ane aturang nanak pinake guru yage nentu.
Kunang dente bakti hari guru moga kawenang sakewala malarapan ban baktin anake tekening nabi mawastu kasidana ane peket patakwan te ikang wersabe pinangguh te nandu ada petakon anake lembu ane panggihin anak airawane kike ento tuah sang airawan kunang sang manunggangi ure sabe nah ian anak si ane negakin lembu totonan angin dari kike ide tuah sangi angin dari Presiden meterangku sirih nah ide mulanya tuah sawitran bapune Aulas teman aku tumone gitu kapi ulasan yang kena bapune ngingakin anak iya puan iku purise muang ayah ning wersabe pinangan te nanti menguing tai miwah panyuh lembune ane ajengang minum nana entu amretuh iku entu tusing jelen tua amretuh ikang steri ruwe anenun katron dente nana keluh aja kedaduan ninun ane cingaking anak sang date kiku nantu sang date lan sang widaten tu ikang lawi tinenuniuk ireng lawan putih benangian ane tenuno mewarna desalam miwah putih dari dewasa tuani nantu sing jelen tuah peteng kelawan lemah ketatuannya nih kunang rari nemang siki nayaning anak kicirik aja kenem dirintu saderestu kike entu masane ane nenem ane kesenguh saderetu ikang cuakere dua dasa hari jantrane ane marujir rasin tu dua dasa rasi tatuani tu sing jelenan tuah rasi ni ane roras ketatuannya nene tuncening kunang ikang pinuter niyo nahianane pincerang sambuat sari tatuan niku
Ente tuah warse nyen ketah tuannya anak. Ya pun nikang wang manuntun kudu namun nganake ane nandan jaran. Sang ponci janyi kiki sang panci janyen tua tuan nikang kudu sang yang agni kiki ya ning kata tuan jarane sang yang agni tu ya tinunggangan tu muatangian kita teke husna entu ane tegakin anak awinan jahan presiden dewa rauh soang seponiuk masih hikang saru dewatu dening guru susuru santu kasinahannya swece para dewatane melarapan ka guru susrusan anake ring napeya asukem wapala biati matangian ikang suke ka panguh dientu awanan kasukane lakar pangguhang nanak ulik anakku sidi mantere kita nah mulih ni janin anak subenyen sidi mantere nanak jania mangkane ling bagawan wede anugrahi soang tuangke sapunike pawacanane de begawan wede ngicin sang utangke ware nugrahe sang utangke kerete anugrahe di bagawan wede sampun ide sang utangke puput kaicen ware nugrahe oleh ide bagawan wede Yentu telas karuhun panganugrahe sang guru sakewanten sesampune pulih warenugrahan ide nabi inangen-angen iri tuang hil niri den kuang nage tuak sake kayun ini de kaleswan ide nih oleh sang nage tuak sake rode ambek niri ahyun malis agawi kupai irikuang magetok sake mengahide mekayun pacang walesang
Mekari wiwike ring sang naga taksaka. On mangkane biprayan nire sapunike acep pikayen idene. Lu mampoh te siring astine pura. Rare side memargi ngungsi puri astinane. Tuan cit Maharaja Jwana Mejaya anyar dateng swangkeh pangdonan nire. Sedang becike ide Maharaja Jana Mejaya wau rauh saking magagebog. Semalahaken kuang desa taksila. Sampun ngasorang punika desa taksilane. Malungguh te siring watangan. Malinggih hidering bali penangkilane. Pianarek dening tanda mantare nire. Ketangkilin oleh tanda mantare nidene. Dateng bagawan watangke rauh hide bagawan utangke mangucaranaken wede sonti mantare nguncarang wede mantare panulak bayu. Mujar te siri Maharaja idraris matur ring id Maharaja Jana Mejaya. Suadnya haji inggih Ratu Sang Prabu. Ikang biar para paduka Sri Maharaja dumun ikang desa taksila. Sekalian ratune ngebug punika desa taksilane. Atiante kenuahike patut pisan punika. Apaan Tuan bakti niri haji. Riantukan ipun Tuan bakti ring ratu. Tuan khane karya baru suang kirike. Nenten wenten karya mabuatan ering indike punike. Anu ngekong yukti gawe akne usna. Sakewanten sane patut karyan nang ratu digelis. Ia tiga tuan wawarengen desoang nate. Punika sane dan kapirungu antek ratu. Paran kuang karya yukti
Ian ling haji unapi karya sane patut punika iyaning punika bawa sang iratu nahan ramu rahadian sang hulun maharaja dewata punika ide maharaja dewata ajin iratu siret pejah sinauting naga taksaka sire ide newata kacegut oleh naga taksaka natan hane dosan nire ide nenten madui iwang bojro kata hiwa calah kadit sir hukir ageng penanganing gelap ide sekadi gunung ageng sane sandar kilap Ati-anti kasih nere dah saya waktu kapiwalasan ini gerak kacaran ikon naga tak sakit ngebusin parilaksanan ipune nagetak sake sugion teu aji magawi iatnya sarpu minabti ratu pacang wangun iatnya sarpu Maka pole patian nikong nagadamu mangde mapikoleh ngemademangipun inaga niste apaan mangkanang saterieu ngaranieu dening wantah asa punika sang sane kasinanggeh kesatarieu siwat sakheri patianing sateru gumawiaken duhan nire utsahe ngamademang sateru sane ngawinang ide sungsut ikang nagetak sakhe presida duste ipun inagetak sakhe corah pisan sumahuti ramu rahadian sang hulun ngutil punika ide ajin palungguh hiratu Yukti teye tumibuh ridil wahyong agni
sedang pinuji soang Brahmana patut ipun mangdulung ring endihan genine sane kenjekan kapujian oleh sang pandita. Apon kadustan ikang nagetak sake malarapan antuk kecorahanipun inagetak sake. Sike amigne buajangge haji sesampune punika nyengkalen titiang Brahmanani ratu malapi kundale anggeh guru yage buajangge haji ngambil kundale sane pacang anggen titiang Brahmanani ratu guru yaga ya tematwangian krode bojangge paduke Sri Maharaja puniki awanan Brahmanani ratu ni puniki krode ring ipun Tan sayogyang wang wiku magawi dande nenten patut iyaning anake sekadi titiang pandita niwakang pamidanda. Matwangian heneng buajangge haji punika awanan titiang Brahmanan Sang Prabu menapa kunang Sri Maharaja yogi magawi dande sakimawon yaning cokori ratu wantah patut niwakang pamidanda apon darmaning kadi kitek satria duaning sudarman iratune meragek satria ikang dumende yukti dendon patut midanda sane patut kapidanda nahan teling suang utang ke Ri Maharaja cuana mejaya sapunika atur sang utang ke ring Sang Prabu Jana Mejaya Mahaprawisi Maharaja Jana Mejaya rika kesatrian mumul kesatrian ide Maharaja Jana Mejaya Tumakwanaken yan tuhu Maharaja Dewata pejah sinahut dening naga aksaka nakenang kasujatiane de Maharaja Dewata newata kagutil oleh inaga taksaka singgih lengning mantarin nere kabeh sayu waktu sapunika atur mantarin ide nesami
Rada seri mahir raja duka hides wang Prabu matangian agawe hiadinya sarpu awinan ide wangun yadnya sarpu mituhu warah bagawan utang kesir ide ngiringang pangandikan ide begawan utang ke nakan te carite soang uger srawu ri soang dasu suami sir kabeh sapunike satuane de sang ugra srawu ring panditane sami ngaran nikang carite wastan caritane iti posia carite puniki carite sang Prabu Posia